Добрый день! Я хочу вам исполнить патриотическую песню «Солдат егітке». Хейрлі күн, мен сізге «Солдат егітке» деген жырны бүләк итәсем килә. Ул жыр Ләйсән Гимаева репертуарынан. Туганlıktan туған жерлерде, солдат егітке тәрбиеледі. Сүйген қызы язған шушыға, никедір неге шулады. Түннер тыныш үзін, намыс белән хезмәт итсин. Дусларына безгә сәләмә. Sağlık sine soldat yeri, bir gün adın yeri, isen yüreğimi koy. Vazifekem uymadı kötü, yüz yaşarı sırta yaşırı. Vazifekem uyman koydu, kötetemli oğlar taşı. Soldat sine soldat yeri, bir gün bölümde, isen yüreğimi koy. Yürüyerek süründü, süyünme sivadan gülle. Koydur metebetin bilgisi, kuyumuzda tekrar mahsulme. Günler konuşursun, namus belâ hizmet etsin. Dostlarına bezler səleme. Soldat sine soldat yeri, bir gün bölümde, isen yüreğimi koy. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Благодарю за внимание.